Dobar dan, dobrodošli u Emicini pandicini show. Ja sam Pandica, a ti si? A ja sam Emica! I danas se nalazimo kod zoološkog vrta. I idemo u zoološki, jel tako? Je, ajmo. Ajmo u zoološki. Ajmo. Tamo kartu daj sliču. Izvoli. Mi malo ćemo mi čuvati. Čuvam. Draga naša dječice, govori vam vaša Pandica. Danas ćemo zaviriti u svijet životinjica, a proćemo sve od dabrića, lemurića, medvjedića, zebrica, nojeva, majmunića, strašnoga vuka, lava, pa čak i morskog lava. Pa, ajmo se baciti na posao. Ajme meni, Emica, ko je to? To su dabrići. To su dabrići. Što dabrići rade? Tako je, dječice, dabrići plivaju. Ali su dabrići još poznati po tome što grade brane i tako pomažu čistiti vodicu. Ko samo pliva? To je pelikan, velika ptičica koja svoju kućicu gnjezdo gradi uz vodu. Pelikan! Pelikan! Kako nas pelikan baš nije doživljavao, odlučili smo krenuti dalje. Emica, ko je tamo gore? Supovi. Bjeloglavi supovi. Oni su opasni. Tako je, dječice, oni su opasni i pripadaju porodici ptica grabežljivica. A kada raširi krila, skoro je 3 puta duži nego što je visok. A da mi pokaži gdje su lemurići. Tamo su. Tamo što rade. Lemurići mali. Lemuri pripadaju porodici primata, kao što su i majmuni čimpanze, ali do njih ćemo kasnije doći. Lemuri dolaze s jednog otoka koji se zove Madagaskar, a kao što vidimo vole se penjati i izležavati. A taman ispred mosta lavova smo upoznali i Dadu, koji svaki vikend dolazi svirati i zabavljati dječicu. Emice, odi dati ovom zličeku novčiće. Odi daj mu novčiće. Emice, ko je ovo iza mene? Medvjed. I što? Pazi. Što papa Medo? Uzet će se. Nije me Medo na kraju uzeo, ali nam se lijepo pokazao. I medvjedi pripadaju porodici sisavaca. Papaju meso, pa su tako veliki i jaki. Znaju se dobro penjati, izvrsno plivaju, a po zimi u svojoj spilji ili jami spavaju zimski san. Ovdje se stani ispred da vidimo koliko su veliki. Ispred njih se stani. Ispred njih da vidimo. Tako, ajme meni koliko su oni veliki, a? Jesi vidjela? A nakon medvjedića smo malo i ubrzali, kako bi stigli do drugih životinjica. Do nojeva, paunova, majmuna, hipoa, ribica i kornjačica. Vidi s ove strane. Koje? Majmunčići tamo. Da li oni liče na ljude, jel da? Oni su slični ljudima, jel da? Tako je, dječice. Oni su slični ljudima. A ovi majmunčići se zovu čimpanze. Oni su sveždani.
što znači da papaju i biljke i meso. A poznati su po tome što su jedni od rijetkih majmuna koji koriste alat za hvatanje i preradu hrane. Emice, ko je ovo tu? Emice, je ovo morski lav? To je tuljan. Je? Da li tuljani plivaju? Plivaju? Morski lavovi ili tuljani pripadaju porodici zvijeri, ali se mogu lako pripitomiti, pa ih neki zovu i psima mora. Papaju ribice, a žive na južnim obalama Sjeverne Amerike. Kako je to tamo vuk? Tako je, dječice, to je vuk. Svi ga znamo iz Crvenkapice, gdje ga je lovac Luka riješio, ali ipak izgleda da ga je doveo ovdje u zoološki vrt. Vukovi žive u malim grupama koje zovemo čopor, a papaju meso. Nakon vukova smo se zabavili sa ovčicama i kozicama, koje su nam dopustile da ih podragamo i nahranimo. Emice, ko je to? A našli smo i jednog uspavanog praščića. Otkrili smo da u zoološkom vrtu postoji i kavez za ljude, pa smo si ga malo prisvojili. To je tvoj kavez. Je, tvoj kavez. Ko su tu ljudi? Je, što ideš van? Ajde bok. Ko je to? Merkati, jesu ti ko Timon? Iz Lion Kinga? A evo nam i Merkata. Jedan od njih se proslavio u Disneyevom filmu Lion King, kralj lavova. Merkati žive u grupama od 20 do 50 članova, a svoj rep koriste za balans kako bi mogli stajati na dvije noge. Raspitali smo se i koliko ko nana. I saznali smo da ljudi spavaju 8 sati. Slonovi u pola manje, što je 4 sata. Žirafa samo pola sata. Ljenjivac spava skoro 2 puta duže od ljudi. Koala 18 sati. A strašan lav spava skoro cijeli dan. Kaži ti meni što je to, ko je to tamo? Lavica, Tako je, dječice, to su lavovi i lavice. Svi znamo malog lavića Simbu, koji je postao kralj. A sad smo saznali da lavovi spavaju skoro cijeli dan. U što smo se i uvjerili. Lavovi žive u centralnoj Africi i vole papati meso. I napokon smo došli do najljepše životinjice. Jasno pogodili ste, do crvene pandice. Emice, ovo tamo ti je moj brat. Vidi ga. Je moj brat i tvoj. To je moj brat. Moj i tvoj, to je naš brat. To je naš? Dobro, to je naš brat onda. Crvena pandica. Hihi. Mi pandice vam se volimo penjati po drveću i volimo papati biljkicu bambus, ali nećemo ni meseko odbiti. Ma pogledajte samo ovu crvenu pandicu, zar vam nije prekrasna? Draga naša dječice, tako smo došli i do kraja naše zoološke avanture. Nadamo se da ste uživali u otkrivanju novih životinjica. Mi sigurno jesmo.
vidimo se u sljedećoj epizodi. Bok!